Hakapor Kapate CTV. Lawan Rashapi Daka Good Shepherd Educational and Charitable Trust. La I admission nagam daka MBBS, BDS, BHMS, BAMS but QA. Bantip kamnya phone haki number kandai nyo sao sao san hundriu pranot but kandai pra hundriu lai san hundriu iwe kandai pra. Kamighalaya High Court kalap halanya ka sarkar halot jing mamla jangka dan pindiang boarding haka jelang. Haka hukum malapini the Chief Justice Sanjeev Banerjee but Justice W. Dingdo. Kila ong balada ka jing bang boarding kadai nakada ka jing naslam tani da kiway pat kidaw ka jing pin kerdu boarding kanam palat 10% ru na ka jing pinan kam hnrei kumba kalong menta ka jing kerdu boarding kalong santhau hado 10% yakaba anam la syu ban pediang kayeng besar kala hukum ya ka sarkar baka de ban pha chi yeng besar ya ka jing tho man pin I kumno ka sarkar kala le barka e ka jing thu jongka ban le ban wengo ya ka jing pin boarding ban amarba kani ka jilla jongi ka don bon ba kiwa barka yo ru ya uslap ba biang kayeng besar kala a jingmut ya ka sarkar ba kala de ban shina de ki shlam pin boarding ki baril Kenang ba kanyaram hakipor dan sawan. Kaying besar kalabu jingpen tho dakabaong badai bandan ke jingpen kre na kabenta ki shipau lani ki arposmen ki banwan. Namar ba hakini ke juk mentang ke jinjar palan dan terikam lek kapoti. Banten snau tho iki samla puli syapang ke jingdan kam menyadai ke mai maryang ke sarkar jela menta kelasmu bantai daka Center for Climate Change. Hajan Takshad Elephant Falls kabadan ha Upper Shillong. Hakaju ozaka kandan ka museum bakindan du conference room na kabanta bat pelong tinala. Menteri rang ba kajalla ukandrat ki sangma lapen tib ka sarkar kala pendamno ya ka jingmu ban snaral na bernihan. Ndrei ya kapisa kabala deban mang na kabanta kani impelut no hakaban shna lentiral hakibai tak benta jong kajalla. Menteri rang ba lai thu baka sarkar kan haikmat menta cha East Janta District menshna lentiral. Kakasi Students Union Laban Circle kala IT Dr. Khas how Divisional Forest Officer jangka East Khasi Hills ban phani no yakiba jala kita sabi an hamma hadif khulam hak kerwo khobor ke KSU kala penpau bakat kum ngejmat dunia jangka kala lam bakatnat forest kala ajaka shikiriung nek Hindu ban shna tangya kamandir hamma hadif khola house nem 6000 khandai spa atline bakajing ajaka kalong bek pink ban le nyam am ban shompu hashnong Ndrei hakajing net jurep jongka kalalam bakidon light how hadu asap how tili ki dong yeng ki bana bajala bat buon tili ki dukan jong ki bajala ki basa kan kot kan slam ki basa hang niru kim ha phapok jintai jong ka no ko dor barshnong amar ba ka de chaka jong ka forest mine phai matash ki khobona kalen ki banta jong kari ya ke Indian Institute of Technology kamanengkong e shabar kari India inseng hazanibar kabadon hakari Tanzania Layasa ya ke MOU happening ke Ministry of Education ke India, ke IIT Madras but ke Ministry of Education and Vocational Training of Zanzibar na kabanta madshna ya ke IIT. Layasa ya ke MOU harangkat ke jingadan lang jong Menteri Ketnat Korbari India, US Jaishankar, baru Presiden ke Tanzania, Hussein Ali Mwinyi. Ya ke sekolah layasa happening High Commissioner of India ke Tanzania, Ubinaya Shrikanta Pradhan, Udin ke IIT Madras, Raghunathan Rangaswamy, baru Acting Principal Secretary, jangka Ministry of Education and Vocational Training of Zanzibar, Tanzania, Khalid Masih Wazir. Kawai kalong kami kala Syaksian, hajan jangka Wake School, kabadan Impal West District, jangka Jela Manipur. Ketika kalong kami kala Syaksian, hakapor Bakwanbu School, ye ikon jangka Hashishu Niketan School, kabadan Hamaya Koibi. Karkung gajingnya thu jang ki brio ki bayo I da la ki jang ki khman ya kani gajing ja lai thu ba marsin rung ikhlung hapo kamra jang ka school kirunar ki ba king atya kila sinrai kuli la phang haphalao jang ka school kani gajing ja kala ja tang hadien shisni bala play biang ye ki school na ka banta ki class 1 hadu class 8 habaro ko wei ka jalaman kajing ja ka ba khamphala kala ja ha shahaban ka badan ha Uttar Pradesh Way brio bala tip kerteng kum Sharafat Hussein bala wandan kam haka way ka office but ula penyeng ya ka thuk jong u haka jaka ka balan
Nang tahu lah syong hakaben kebadan kam hajan. Bat udang bun kam bentek yak mobile phones jong Kensan lawan mi uwe ishri bat ula leit ben syong hakatuk jong uni ubriu. Bat kam sa shipang ula say yakapla kebadan hakatuk. Bat ula petbak na kate kecakam. Uhusin uknan yo i satya. Nrei habau lawan ban shim yakapla ula lat bakam dan shu. Hakata kapla kadan kapisa shilak tingkam. Kam hadian ki beriu ki badan hangtai la yo i yo shri ubala ra yakapla bat ubala dan hak liar jong udian ubadan hajan jong ketika office. Kipat ba kila hala ba un penhap no yang ketika pla. Bat hadian kat tu kat lipuor uhusin ula yo biang yakapla jong Bat yakapisa kada shilak tingkam. Namar ba kani jaka kadai ka babun bahagi shri. Ibor sarkar kila hukum ban kem bat bandit pelat no yakni ki shri shaklau. Menteri rang ba ka Madhya Pradesh Shivraj Singh Chauhan ula let men yakendu lo Dasman Rawat uriulum ubala sha le ben hawai ubrio ubala let pinche hakamet chong Menteri rang ba ula panma na Rawat bat la site ikita chong Tapin syong ya Rawat hakishuki kadba Menteri rang ba pan ula site ya ikita chong Menteri rang ba ula khat ya Rawat yeng sa jong ban panma namar ba ula snosun ai palan ya ka sha le ben jong hakibrio ki bakhen po ya kiriulum Ula kerenru bat urawat ban kili lau yo jingmentoy ne en naki skim sarkar. Urawat ulai thu bakalok jing kala yo jingmentoy naga latli behna yojana. Bat ula shnaru ya kayeng naga skim Pradhan Mantri Awas Yojana. Urawat uday bala 13 ni palawan yalami Bhopal daki board Penyat district. Hadin bala hukum lau menteri rangba kajalamat Pradesh. Kesorkar Assam telah benar akan sampai cycle age di lai penyo pralangut kena skul ki bapuli hak kelas 9 hak skul sarkar ki badan hak lang ki benta jong kejala Assam. Kesorkar kelah menjur ban pulut haduk shispa haduk penyo kulur tengka ban kiet dia kita ki bicycle na ke benta ki kena kelas 9. Kesorkar kelah rairu bahkan IA dak skuti dia ki kena kan thai ki bala ban pass real percentage jong hak kelas 12. Bet dia ki kena shinrang pan Nyo persantai sensitif. Kikubona kalai ki benta jong kaperkai. Kekena kabarang prasnan karta kabana Russia kala pinyo jingaram na ka sarkar hadu san billion rubles na ka benta ka dong ka thang na jong. Kadi kena kadi ka bala tip kerteng kum ka raisat akipova. Kadi ka basyong ka basa hadarband. Hakapol ba u president ka Russia Vladimir Putin ulet sha Dagestan kani ka kena Kalau lain dan lagi pajongka, siapa tega jaka dan yo ikendu yo. Nrei namar ke jingbun brio palat, kam shin la yo lat dan yakendu yo Putin. Kam hadien kila sapriang tidur jong kani ke kena, bakala yam bakala ja uman, namar bakam yo dan yakendu yo Putin. Kani kedur jongka kala poi sho Putin, bat ila khar kerpang yaka dan yakendu yo. Kala lecha Moscow bat klik pajongka dan yakendu yo president. Bat haba kala poi hangta ulap ha bakan pun sya menteri katinat latingka ke Russia dan panjing Arab ya kadong ka thang na jong. Karu kala le kumta. Nrei menteri pelet jingmut satya. Namarba ukhen bakidei ke basyupun ka kena. Nrei haba ula yo snow bakadan lang bat Putin ula kular ban ajing Arab $1 billion. Kesorka jong Netherlands telah benar banadu usnan batmai anam syashu kena skul bakin ra mobile phones, tablet dan smartwatch hagi kamera kelas jong ki. Kani gara jong kesorkar kan sedang bantri kam nadu ukelalan kod arhajar arkusam. Kesorkar telah penmi ya kani kejing benar namar baka pulie keputi jong ki kena kat khutbah nakada bakila lap ni hagi mobile phones. Nurei kala boru ya ki kendon ba ansya ban ra mobile phones tang lada ki kejing hikai ki badan kam ya mobile kata kum kejing hikai syapang ka digital bat ki wei kabai wa yeng ha London ha ki ni kisni kala ki shaba palat bat kani kala bu jing ya ki nong shong wai kam tam ni ki long kmi ki ba ka jing yo jong ki kalong kabarin kabai yeng ha London menta kabarit ru ka poi shaka arhajar arspa lak saupong bat ki ba shem jing menta ki kin thai namar ba lai pawa na katulop ka bakiyo kala let lipa siya kabay wa yin.
Banalor kata kimar kimataru la Theodore Shabapalat ha London. Ke London kadai kawain ke jaka ke babun bagi beri bawan nabari, ke bawan menteri ban kata bat ke bawan mantudi. Ke jing Theodore kadai namarba ke jing siu baki teraying ki haban siu syaki bank bat syaka sarkar ru kalahir. Kumta ke sarkar bilan kadangnya keren pendek nenta bat ke Bank of England ban weng no ya ke dijing Ke eryong ka bajur kala kerwit hagi jaka ke bedan hak haput hapedeng ke Netherlands bat ke Germany. Ketenat ke batau ke bawa ik bor mariang la pentim ba ke jingstad jong kala air kalong hadu shispa 700 km haka shikenta. Haka te ke jingja kala dan armut ki beri ke dalayam. South Park kali ki lieng sun ke badai dan ni na Schiphol Airport na Amsterdam la hab ban pensangnya no. Ki dei ki lieng sun ki banlet sa Asia, sa Middle East, sa United States bat ki benta ba Paris jong ka Europe. Ki rel ki bangi na Amsterdam sa London nang ta ki rel ki bahab an yad na ka wei ka benta jong terli si ka wei pan la hab ban pensangnya lut ya baro. Ki arngut ki bayap ki dei ki long kme bat ka jingyap jong ki kadai nakada ku jing khalam jong uding haka kali jong ki. Khat sangut ki bril ki layap bat sangut ki wei pat ki dang ja rangat. Haka jing shlei nakada ku jing jur Shabapalat Islam ha Chongqing City jong ka China. Ka jing yap bril kadai namar ka jing shlei jong ka wa Yangtze. Kidan shilak laipo hajan ki bril ki la shakta haki khat khandai ki district jong ki jila ba pher. Kumbah nyaw hajar sansta hektar ki jing thum ki la julor. Ka jing jur Shabapalat Islam kadai haka shnong bayan Hawanzu, bat kajing het yang uslap hangtai, kalong hadu aspa sankway point san milimeter. Kaladan kajing shlai kabajur, haki benta jang kanong ba ulan bata ha Mongolia. Bat kada jang kajing shlai kadai namar kajing thay jang kadang kabadan hawa selbi. Arpunyaw tali ki ying brio, bat aki spa tali ki kali ki syarong haka Kadam kalabatay namar ba kaladap palan, nakada kajing thay Shabapalat Islam, Nyawut kibril kilayam bat nyawut kilaman sal. Hapok kekram dawyong kabadan halawaning province ha China. Kini jinja kari belajar haka arpunyau terit ujeliu. Merekam shen lapa pertai namarba ke company kaba penyat ya ke jingti dawyong kala persang dan bu'ri. Merekam hadir bagi bawah sarkar kila yuk jingtem bat kila pak tokit benyak syapang kini ke jinja. Nyawut kibalaman sal mentah kidan hapok hospital. Kan rewut kibril kilayam nakada ko jinglat jangkal airbi tani ka nitrate oxide ha South Africa. Kibayap kikinthub ikikinthai bat ikikina. Kajingja kadai belajar ha Boxburg bat kabadan ha kibanta syatay jangkal Johannesburg. Pasubaru bakan ni kajingja kala bani nakada jangkal jingti kesiar bean ha kawai kapap kesiar. Begitu kilang kikubor ha kimat mentangasi. Kublai.